Tini na rong sai khnar nai jeta YouTube channel no ti YouTube o sung phaimani reason ta jotono kisa earning nani hini phayo. Nga baksa bor rok tam tong je bini earning man yaglo bini rang no accept khlaimaya. Nga bini rang bufru releasing abo baksa saimaya tomo. Nga de proti 21st মানে 21st যে কোনো মাননি 21st no nini YouTube ni earning release sungo ngi i je release mani yaglo hunga kai nini jeta add khlai to ka Google Ads nini bank account a account no a rang bo habo ga a rang hab na ni bagai nini salba sung na nini a rang hab na ni bagi hinge ke jotoi sapta kaisa ba 2 weeks ni bisingo no nini a rang habai thango tobong no habya hanga kai nang nini nijini branch thangai nang contact ma khlainai nini aro nini je bank manager bai kok ma salainai te kaisa number 2 topic nga ka ma hai je nang bank account add khainani sikang je a nini bank account amo ke thangnai ke thide mane a nini account amo block de abo sikang nang ma naigranai te kaisa bo bank chung tomno YouTube ni bagai add khlai ka hanga kai kaham nai hanga kai State Bank of India hanga kai net no je swift code mano abongka Agartala branch ni mane city branch hanga ka Agartala ni no noro rimano noro o screen no noro nugi tong kana o je swift code no add khlai re hanga kai no ngi thango ama hai kai sudu swift code chimi aro ni bomung nangnai ni account number nangnai IFSC code hanga swift code yaglo hanga kai mobile number kaisa nangnai aba haike add khlainani nango among ni YouTube ni earning mamani yaglo baba haike bank account no thangnai omakai duita topic nang saka teka topic nga ma hai abo bank account tomung no link khlaya hanga kai mane rom ni earning yango $100 ba $200 phanangi thanga inge ang bo jorao ani bank account no link khlainai ngana ni bank account link khlainai bagai jefru ni Google AdSense ni pin a final bagai $10 nango kai Google AdSense pin ni bagai request khlai pin accept khlai na hawai a lagawa add khlairu add khlai mani yaglo hanga kai abuni ni active ngi thanga Google AdSense ni active ngai thangmani yaglo ngani je YT jeta ni studio tongmani a jaga ni jeta earning abo proti 7 tarik hanga kai nini je Google AdSense thangai a rang add nai ni i je rang je purwa $100 kai thanga hanga kai na bank account link khainani nango beba bank account link khainani bagai $10 laya kanai je puru bank account link khainani option phayo apru nung khlai toni kanga kai dakti nung nini YouTube ni payment manai mano ngai te kasa topic ga bahai nini YouTube ni earning ganai di borok kisa tanai jefru nung tamnani nini payment release mani ba yagalo nini account no arang habai thanga mane credit ngata credit ngai thangmani yagalo nini hisabo hanga kai nung rang mana kalai mani je 12,000 টাকা 12,000 টাকা nini habliya ngi tamngai awa habliya hanga kai abongka jeta USA dollar $1 US ni jeta tamnani jeta rang convert khlai rahona India o ngi i je borong ni jeta a main branch borok kisa tax tano i tax tamani bagai nung 12,000 man thani o nini kom som khlai nini 11,700 omhai roke nang manai mano governor charta topic nong ni bagai important o YouTube channel salak to hanga kai ngi norok tini o video no nai boma hai ingjaka tongno o video no chaja hanga kai like share te comment lan ta bogdi ga oma hai te katal topic nai tono muchuni tong hanga tech related te YouTube related norok kok borok khini te kan entertainment YouTube channel no subscribe khlai tong ni te entertainment ngi tong ni norok ni live mo enjoy khlai tong ni ga hai na my next video malai khlai jotana na hambai